Hello friends, so welcome to my YouTube channel. Then tuna comment na chun hin sei bang wa chu tuna he apart li na kitiang la chi e ho mi mama hikinin a channel hin income hin review kit diwe na chu ko ya ham ti le ne hin comment atam zo na hin comment in chong he Gibeom media kiti hi hin vet diwe na hin review dia ye chan abula kona zo na ge hin vet pe la channel la than he lung se ten like share subscribe hin bol pe divin kain tem ve okay ki pa ma sang kamin chula bonga hin ki pan ka video ha bula ko na zo na gain hin vet pe jeng ki pa thu ken se na direct panutin cha hi direct social pena lu kinutin amin ga sars le hatia hung do in screen a kain pen live a kain bol kit de na live a kain bol kit de hin ama a page na hi hung do hin ep ham te le background bar hi lo le background pixel daylight chan for kitiana tenle kipamin a whole artia media music media lang sangyon 188k lang subscriber nei jiuna kipa thu ken se hente ma ji ayon tu ni video ka hin sem thek ne na ji chen kong ka kipa ati he ka hin thong he okay ama ai ka vel Gibeom media upload he 2507 videos upload hitai na the subscriber he 188k subscriber hin video views se tammo mong India hin channel type he la music lang sang hena hin itele ita hon ham vet kinale 4 August 2012 hon tai na hin tenle anoi langa ve kil hem sei bangwa chu alai lung hi ma cha pangji pon hi wan lai lung hisa ma hele $430 up to 6.9k na dollar he sakana amu he ti cha piece na hin la san hi wan chi ata hi poina ata ve na denga views a hin tenle chi ka hin bol lo na ji chu til khom na creator hi itam YouTube creator hi tamovin short video ha ipp ham video sim itamovin cha kona iga ki hil theuna I bol ngal le phacha bol ding ti pa langa motivation langa ila divin ken team ke nuwe okay view si ga na hele 1.722 million hana video views for the last 30 days sunga that views hana tammo mo ai wa chai bona ila ki lo din ka sei bunga chu 1.7 le la du hana that means 17 lakh ti na hi nga tilai le chu ga ye lungwa ga koi di hana 17 lakh chu ten cha ka sei bunga calculator en cheutin chai pm tel rpm hi kin na rpm hi amen he rpm hi khana tamin khana tho min na chu head diu hin ai wa views dung chu ga sei le ama views tamin na rpm hitam de thi kata sanin ta example rpm ma ai for from pena 40 in hisab le han video video khana hi video khat kate 1000 subscriber a hi ama a hi $0.40 hisab from pen ga ki hisab le 3000 views a hi ale ama a hi 120 na 120 hum do den 120 to 100 to $1 ti na hin 20 extra hi kitai na from su thong from wal kin hin ji achun 120 pa hi 3000 views a chu $1 in hisab le han example 1000 into 3 3000 views so $1 hi le langa 17 lakh views 1 month views na shi vet du 1 month views as 17 lakh hi thele 17 lakh hi thea hele to achu izat views as $1 thingam jo achu $1 thing na chu 3000 views na anga ye from pena ga ti chu 3000 into divide by 3000 views ahi le izat dollar hum do antla 566.670 mutna 6 awal hen ai ma cha hi zat chena la de hena
566 si ila du hen dollar hen za chu dollar hung do hena ma ai thakha na chai ep ball ha into ball du iza India suma chu iza ham tle 81 in hisab ni le han tam zo an unit 100,000 10,000 45,000 hi monthly income hena from pe na monthly income chu za hen zo aka nidang aka sei ji banga chu video hi upload zinga ale views atamina views tamale advertise achi in advertise chi ale sum kimu ehna chu video i upload lo ten views lo ten le chun sanga from kit mai the na ten le chu hin 4,500 45,900 hi thakna he from pe na mu hena tua chun atam lang ga hisab tin rpm 50 in ga hisab la 1,000 views asu $0.50 mu hisab le hen 2,000 views na chu $1 ti na hena sang tam di hin ai wa chu tam lang chu manwa po tin na alai ma 15 ga hisab le hen 2,000 views asu $1 hi le 17 lakh divide by 2,000 is equal into $855 hung da na $855 hung da chu 81 ga hi khat 68,850 hung do kin na ja chama thakhat na income hin from no min tin tam no min tin na chi ka sei banga chu mi jo sen equal a chi amu ju ham ti le a hi poina khat vele $100 thing lo hi ale amu lo de na thakana amu lo ni yong de cha cho 500 600 $700 hung amu hi ni yong min tin $500 hi ni yong min tin $1,000 ni yong de na cho a video views po cho he cho ka hin het sa hin je chun a chi ka sei banga chu ki hil na lang ki til kho na lang a zo lo te na I ball hi phacha I ball wale aga ne de heti he ahin chu hin ama brother Gibeom media ana ti he salo hin ki pa bula ko na zo na gen hin ten ki pa thu ken se ki pa